acara pamaringu iti laye kabe TV. Pandedi tarongi na pulong na miri mala kata hamayang. Doa ma maninggola awang kapipi are kama ladalumbuhang manyaparong ya na pulong manang. Amin. Ang umpuhango latango na imiriyo karito na pulong na parongda lalod naho bieling la kawunga Petro kawudu patun dalar pitu lupa landalar hakang buluhaw na tema na manggana papalaku ya naluri ni bilodo nandalar hakang bulu iya uyaka na papatanda bawana matawa kay marangga panggumang nunjia na puwa iwang kay haatu hamatuna na tau matangar hamu na matangar hada mahamu hangia dapawana i ala ang buhang tamu na imiriyehu karito na pidato na Steve Jobs landau 2005 la acara wisuda la hakuala Stanford wana nung napidato pandia marunong aya napidato nuna panaw nanja dama wisuda kada palaku ya naluri na mananadang naluri yana minggu irana yedu ya ambu padimanya la dalu palaku ya naluri tau hawian wananja. Ang buhango tami meriyaw krito. Nampanaw muna hama dunaka. Napapataka na i Petro lahuratuna. I Petro nampuhang nakapunggor na marangga panggumang nunjuya na pawa iwang ukay haatu. I Petro wana buwan daba na tao ning keunikan na noon. Dan nanjadi na haatu tao buhang panjadi tao hawian na panaw yana nuwana na panaw na i Petro nduma daka bungoro kada manggana papalaku ya naluri kanado na hupun japuna bondabana marieni amanaka i Petro dan nampuhang anaka pungkur na pala kuya naluri badakihang panjadi tawawian ya katano na tau na marombang wikina papakia na mangkanan na maninya laluri na pambadapawan na i ala. Ang upuhango at tami Maria karito. Wialing na panaw yana nyuta tabalajaro na tao na mamangkana papalaku ya naluri na ndia iya baya bana mangganya naluri wialing na maakato ririhi nuna na manggang wiki ambutakihang panjadi tawawian ya kandia tanjadi tau na makiku halanya ngaraya na pawuku na amo na betaw kanado na luri tanu panjilung danya wikinda damo parhuma na luri da ang buhango malakata palaku ya pahamu ya na luri da
na pambada wana imeri dango kata rama pahamu na kanyuru manggana lalurina na pawana imeri. Amin. Malakata hamaya meri kapiti arka ladaro palaku manya lalurima kololu halodu. Amin. Ang buhango yoho ayana pulunge miri ang maruampang do pa like ya, subscribe dan pa biarinya la ang dapat tahu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.